Colonia Town Council. Effective namin ang ginagawa sa Colonia Town. Kaysa kayo, tinata sa mga tayo. We have put on the day, or we have put Ranwich. Ranwich, we have done. May isang top. Sila ay mayaw, we have it sa puno. But we have Kawano, tagay sa Klataran. Ang una tayo gagawin siya na sa mga tayo pulay kami na tayo. Another promo, kung ikaw ang siguro na naman today, kung ito may sense kung ano naman today. Hindi man patrungan ba kita? When you're trying Germany yung mo. Higgins, ang gano'n yan di o pagsawas. Ano, medyo kita mo rin tato talaga. Nakakagawa siya sa nakaganda na para sa mga sa salamat pagkat kami ng pangalan sa Lord ang pagsasabat ng sama sa iya tumalkagong sa dito sa mga sa Lord kaya kung ano na dito niya kan pagkain na sa mga ko at ini pagkiyan ng mga iba di mga suwal na dito pagkain sinadang kami natin na sa pamamagitan Kristus orang sama sa Lord. Amen. Alam ko ni Chairman Higgins. So we'll take that back to deny for roll call, on to which then go as a supplementary clerk on water market. Council President, Council President, Council President, Council Salim Hussain, Council Carmen Philip, Council Dennis Harris, Council Catalina Orford, Council Brandon Harris, Council Richard Davis, Council Spencer Norman, Council Young Skyler, Florida National, Vice Speaker Trustee Shannon, Speaker Ivana Castro, Amen. Nine Speaker Mayor Kanan Tachel, Puro Rawa, Sinan Tachel. Kailangan clerk, siguro marunan. Sasarin mo tayo sa kunman reform, o tayo gagawin tulang mo tayo. Ang well, pwede ito pray, eh. Then kayo, karoon niya ito sa kartaan kayo. Pagdapo, oh wow, ang president po. Yes, welcome to Vice Speaker Schender, Florida Durantes, honorable members in the Government Colonia South Parusia, H1 LAP, H1 Wala, from Merlisa, Acting Director JSA, Director Road, Director Albert, o sunod-tamang Parusian Iwaw Troror, Imenen and Togenatic, Tabrab Sopes, o Parusian, Imenen and sunod-tamang na sa Wasiki Drive, Ranwell, Tagatay Drive, Ranwell. Saan ba Ranwell? Ranwell sa Waliu, pwede supplementary mayor, Gabriel sa Kulimbagkayo, Meme Maigan Gatrowan, State of the Town Message. Sabi, Maigan Tungkurayan, wasaki po sa phase 11C, 030, the 060, sabi niya Reza Ginawa, makasanyan kita, kasi Chico Colonia Town Mayor, Gabriel sa Kulimbagkayo, o Colonia Town Council, o Meden, may Colonia Parusia. Sabi, Ranwich, may mayor po sa Netiya, Ranwich sa Prima 4, Ranwich. Ranwich sa Walang Dry Parusia, President Mangi, Tagatrowan, Yapuitakan, o Supuitakan, o sa Pulimen Mayor Plan, Garagwento Talk, na lang Yawin, San Ranwich po na. Sabi, may gatong Korean, pwede, ay sa mga research, may tuwanan king, Imen Bagbitan Try Corus, ang kasaneta Try Gabon, o Ketliam Mayor Pisa, wala ba na ang kasong, nito ko lang,
cannot forward. Alan. Speaker, iyan mo kasi ito mo drama ang kapin kaya mo control panel and columns. Sabi kailangan ng kukuran kanina, kukuran sa kasi kahit pa ito ang karotso at dombe. O sensira iya so rosan ang sakatay ko lang. What's that? Wow. Speaker, wow, Vice Speaker. Cuma wow. Floor dito. Floor dito. Speaker na siya ito, wow. Alam ko, constant number policy. Very when one thing na presentnya. Tapi kalau saya tu mau walaupun berkuliah dan answer bukan email yang actual beginning email dia nak kita sudah one government member kan terus contoh terus dia omelin contoh state government dengan staff terus sebelum terjadi kolonial terjadi apa itu solar betul dan Wolko ke masih sektor barat dan solar. Jika cuma lupa di tuan yang dia dan kolonial tahun depan, sekarang kita beritakan dia, cuma teroi tentang apa itu satu sendiri semua urusan. Dari mereka itu beberapa yang kita dari eksekutif branch contohkan dia. Panel Mayor contoh Parliament, Department of Administration and Employment, Department of Treasury Management, Department of Justice and Safety Media Parliament. Nakapagpatron yata contoh pan executive branch and Netherlands. Total way na kilenti ang uyan contoh kan kolonial tahun kepada Council Opsi Speaker Judiciary Branch menyatakan na isiakan kepada Katakan John harus John Sus tanaman kolonial tahun government Katoya dengan John Sus menepis isiakan tahun Robot siya Malian Administration ng Supplies and Procurement o Division Kanye Community Development of Public Works o inventory ka masasan na fiscal year last year kasi top tayo alata pa judiciary o susto sa silu Bill alanta sa dan fiscal bureau report utay kolonial government copy report sto sa observation sa sawas sa supplementary uli dan Congress every science pursue related sa Congresswoman. Yan is kawawa mamuntatawag posit on senior citizen or youth. Post-passion, minimum sokong contoh ke patrola na nagtiban o kata iray na maaga. Wala may masan po. Sa maray na ray wala siya kanray. Corporate right, checkers right. Di weekend ka, contoh tahun kolonial, 10 tahun kolonial
friends. We can patrol what you think Momotso Kapil Om you Rani you essential the missing item will be chainsaw. There are so much chainsaw perhaps some red light. Solar and Pasan recycled patrol power. And investigation in our that will be a second. Supplementary dump truck, being a brilliant Paludan report, essential dump truck went, alarming, then administration case Samalado or problem, dump truck went or that Paludan shop. Pressure washer, that will be a Paludan shop. Donation, that will send solar panel. Solar panel juga donated sa full-town solar company na Yantai City pa punya. Siapa na sister state ng China. Tupsuka sa isuwal pagpatroyo ng warehouse integration. Tupsuka pan transfer to land sa punya warehouse recycle. O panawi ito. Cement came about patrol to some China. Where we are Kashpur, home in Colonia, home moment install or repair maintenance in solar plant. The answer water, the right apple so was it, the right under Kashpur, and install solar plant. Even can designated urban farming project. Realization project with natural element of secondary insect. Division water with Chapiata program group, Department of R&D FSM. Project what and shift what. मैं preparing project की colonial town रो सब fabric. और वो या actual survey you. और क्लियरिटी एटन आरामस. Random selection you मरो या. और इसके kan मरान वो या. Evaluate all 10 people or parent. The water security project and Corona was guided by ammonia Santa project. In fact, to this law poultry farming. Total malak sediakan ismen mela Amer Ria Cinnamon Napuita Chorus Mabir Sohuna Division Entered Patron Department of Health Medal Division in Public Health O Titakikin and Kanin Pan Ocean Nanduti Colonial Town Om Mepitata Wood Pop Colonia, sister state, Yantai, Shantan, province. Division to government scholarship, you Panchayat Chapiata, Yantai, some Colonia town, Yantai scholarship. Om Serikan, Nagasan High School, Om Mepil Patatosan High School. Or vocational school or university Batu Shantam China Yantai. Ye each was
dito kasan, donate dito home trade solar panel. Dia suruh Division Keluarga household survey, orang kata 10 PP. Kau nak Cem punya survey itu, orang kau nak tentang kalau nya tahu dekat kau nak ending dari tanah paitan di Totokut, momen saya bercakap presiden siapa saya, oh momen kami asal sudah tahu sini dia peyu pasal, awak kita punya semua pacuan. Household survey, dia kalau yang tahu mengenai itu dia ada isu proyek control lagi, dokter Eo sisa lima, dokter Riau sisa wadu, dokter Silu sisa bayu, dokter Wado, dokter Bayu, dia mengisap wadu, dokter Limau dia mengisap Eo, dokter Wado di paisap Silu, walau di Silu di Malaysia. Next, dapat penuh yata, dapat penuh koros di penuh tu Malaysia kuat. Survey yang kalian buat dia utar division buat. Token kalian yang dan kira-kira kalau dia tahu proyek contoh kalian buat dan dokter Eo dari sini sesuatu dokter Riau dia sesuatu dokter Silu Baisa dokter Bayu sini sesuatu contoh kalian buat token makan yang pacu ni dokter sini isu ini clarify tu nak kalian tweet nak tahu macam-macam ni kalau ada apa kita terus di WhatsApp dia di WhatsApp tu yang kalian tweet kalian kayak bagi yang saya masuk search dan ukur NPTTnya vertical project malah kayak tent kecil project dia contoh kolonia yang ada supaya bawa hari ini momen kita nak bukan saya Pura yang tu bilang dan Commission of Public Works evaluate di bagian pembangunan apa ini service kan Russian waste management service yang terkini kamakan lo apa ini dikait dengan onotan sektor onotan harus kasaleta contoh development kasaleta contoh service kan toko senior citizen business school kawasan kamatong section 148 section 747 atau section 247 section 351 section 421 section 5 Section 624, Section 7 out of town, except to senior citizens, government, business, or schools,
Malaysia. Total 326. Chairman, pasensya na sumunod para nasalita. Ranakan na sabi sa Michelle Biyaw o Outer Delta. October 2025, iwan Total Temple na kaunita ng yata 30,138. And Carwatch February 2026, kaunita 1 Total Temple $1 pound kilogram 10,520. And April Barrett 13,463, the total up to 54,121. And Jebel sanction a payment service in Lecterkit o service street. Lecterkit ng kolonya o ng kolonya ng jalan mo. O ng kolonya ng pagpatulokin taon mo, hihirkan mo requested o service kolonya ng Lecterkit ang pagpatulokin jalan isa. Out of town, trash bin na mula saan trash can ang pagpatulokin jalan isa. Business kan jualan trash bin jalan desa, government kan memberikan hadiah desa sesuai tahun bin jalan desa. Bahwa disanjung senior citizen langsung terus dan social bisa. Travel kanannya set up government banking o food truck o essential food truck ang sumut sangat developer ang sumut problem food truck o sector project nga ni set game pagkamanamantasa ang green dan nomor tapos yung natakan ang kolomnya taong legislative what we say ayaw project rapungkatan di side project kan suatu sense kamanamanta when apa sangre subsen sangre dari tambah sansan renovation 35,000 new Sangre completed environmental recycled. Second Ottawa 35,600 and so from Toy. One cents nag-jay project with home lengthy project with jay exceed central mama all scope of work jay si Pelera will be sung di kalangan for permanent 30 feet traffic jay we have a prep one di KMT Meron ng section 2 o section 3. Eleta, project mo, and naglaan, set fee, on, and retaining wall, the wala ng section 2 o section 3, na wood, siyempre fee ito total. No riprap, ng section 2. Kadang nagla, sangre, simon way, then bilang chat. No riprap, Baptist Church, yung nagla,
repair existing wall, cemetery, road and San Carlos, Patutila Lendi, Itin Dupra, iwasan ka natin kawal dan nakagal ang pilok ng kartalak doon, existing Dupra, tayo doon na tawagya, pakatagas, kailetan. Site project, concrete slab, on council's parking lot, that replacing of finance office stores completed, replacing of courthouse office stores completed. Ay clear pugatos, mesansan ba? Nakasalita, riprap wall, sa Pulumay, divisioning public works, Kanagala o Ansuot, Tonang, riprap wall, and Monontang Plasan, and section 2 or 3. Report San Palian Police o prosecutor. Nantatok ng police o son kategory ibukan na sensa. Siyempre, doon nalakan o kanin ka ng kolonial tao. Rock and cage ka na niyo. Napwelpen doon nalakan ng kolonial tao o napwelpen aramasakan na arrested. Siyang October 2025 and May 2026. Out of a patrol or investigation kan. Nempe bakit kan pansansal ka. Traffic citations may reappear set to out. Case may file may sinuki except by. Curfew violations may reason girl. Case kan the wave la may issue. Case kan the patok met may or travel accident short. Apat penel baru yata. Una reason report Sam Treasury. Report work pangkasalita tanong budget ng TAR and MONI 2025 o business data ng donor ng Irapan Colonial Town Government ng TAR and report. Sabi pangkasalita niya uwan MONI kasi nagkruta o nagnagti ng TAR. Yawan metatokla o yawan meluwe. When kasalita Nambia, Puita, the social people. Proposal from Kaparo, Federal Bank, 2024 or 2025, before Essential revenue collection. Revenue, collection. Revenue budget, 1,259,937. Collection 1,275,791. The differential we had at 19,820. Collection versus expenditure. Damn check collection or damn check the top. The collection we had 1,279,758 and 49 cents. At dami tayo spent lang. Gross. Minimum water. 1,235,595 and 41 cents. May 2 cents na 2 tayo. Supplementary, magkakaroon 46,733 and 72 cents. Tama report was kasalita ng Colonial Town Government, the town is sent, sulit taon nila uwan na report. Even kasalita ng last town's message, we needed minute sinisya.
Kajota Mumbai, what someone business, or one total business, then which I supplement and follow. The parents, that's to it, because man, is 2%. Time, because I met last year, the business practice is a time of the parent, then we don't do very sense. Method Nagnak and Modi and Colonial Town Government Central Plan Government. Beginning balance in FY25. Tab of Patronal Bank within the 883,650. And balance land bank Patronal 966,896. Now there will be 83,281 We met report and money on 2025 Sunday Office Treasury Corridor. I met the Kerala actual and so what you got, we have either the council or wait down, nor either floor resolution. Kailangan speaker. Isa karataan mo ang programay o pang-uwi ilang companies pag-usin at kaya Wawat and big dahil tokal mayor ng mga tao. Yang ang isa ko nung kapit ang pag-usin natin ang patay na ako. Pinbere doon kasang panihingan na lahat hindi ang patay na lukuran na ako. Speaker, pwede, isang na siya kung sa tayo order. Nagbiyak tayo rin sa statements tayo, town message. Ayon nga po yan di umutos ang mga matusan. At sa karataan kakang huwa pa ako karong nila. Huwa ang kuran. Sabihin sa mga kabinet parusin kaya so tayo sa ang huwa sa mga kasampan. Di ko sa nito ng kasanay ng mga nito. Ang hindi rin ito watch na siya sa ayon nga. Dahil politik penenungsik o yaki at sa karataan mo ang mga kaping lang kung nataw pagkakara ay iba't ibang maraming. Next, I need to eat that training. When I'm ready, I need to look. Niyemen kasaleta na mewaj sa pagmatiran. Jika dapat saya berdoa, Dan human training sa training. Kung isa ka naman kalau speaker mungkin pada datang saya mau itu masalah mau kan kalau pas mau sampai petrolan jalan mau dia berkonsumsi kan harus dokter ko kan ya kadang-kadang dor pada masalah kita jadi wilayah sebelum saya ada cuma kan saya bahas itu tulisan itu kasih menentukan tentang modal. Kalau saya lihat bermedia pemerintah itu bisa
madaya po ang nagsasabayan ang lugasan. O kasi pwede sa mga baros sa waspano ng talan niya. O sa dito sa dito. Saya bagay. So po na sila kan no buwan na lang ako din tulo ya taon na ito siya mo. Ini memang yang itu dari tugas dia kalau terdapat dua pasal Pagong dia ketua pusat manajer kerajaan untuk bisa memainkan itu, kemudian dan yang punya suria buat kesembuhan dan data Israel sebelum Israel ini dan kolonial akan menjadi sasar. Ini kedatangan juga muncul lewat pertemuan dengan sebelum ini message Indonesia. Kailangan kami Chairman J. Higgins, kami Chairman RV, David Tregelman. Kailangan, muna nyo. Isa na niya may bukuray sa mga mimitan ng Control. Ang Floor Leader. Kailangan may speaker rate mo ang sa bala, ang gulong utang ng speaker, ang promote sa bago sa ko. Kaya ang pag-usel meron wow, local meron mayor ko pati. Kaya ang pag-usel meron. Ika meron naman, pinduan, atay kan sa mga kaya voter ng kaya, hindi pa ang katuro. May katuro kan pag-usel sa kanila, yung mga yung kasama di ng tatao. Ika meron na tulong na kukulangan ng isa. Yung mga ada kong kaya nagtagpaman isang may kukulangan. Sa mga